there. Then so I from verse 1 is from verse 18 to 20. Verse 18 to 20. Base bebabiza babayala ngokuthi bangakhulumi bangabafundisi nakanye ngegama lika Jesu. Kepha uPetro noJohane baphendula bathi kubo, ngubani nina ukuba kulungile yini ebusweni bukaNkulunkulu ukulalela nina kunoNkulunkulu? Ngokuba thina asinakuyeka ukukhuluma ngalokho esikubonileyo nesikuzwileyo. Verse 20. Ngokuba thina asinakuyeka ukukhuluma ngalokho esikubonileyo nesikuzwileyo. Awuphinde futhi. Ngokuba thina asinakuyeka ukukhuluma ngalokho esikubonileyo nesikuzwileyo. Umyalezo wabazalwane kuyi-hour ngimnciphisile kwethu 10 minutes. Bathi ngiyacela sibheke le ndaba. Siyayazi sonke le ndaba, even ey'nsukwini ke kwakhulunywa ngayo ukuthi ngelinye ilanga uPetro noJohane babehamba beya endaweni yokukhuleka. Lithi iBhayibheli behamba bafika egeyithini elibizwa ngo-Omuhle, bafika indoda eyayikade ihleli khona. Siyayazi sonke le ndaba elithi iBhayibheli yake yababheka ya-expect ukuthi bayinikeze okuthize. Sanibonani bazalwane? Lithi iBhayibheli bezwakala bethi isiliva negolide asinalo, kodwa siyokunikeza lokhu esinako ngegama likaJesu. Sukuma. Lithi iBhayibheli indoda yabe siyasukuma nangempela yabonakala igcumagcuma yayongena ethempelini. Uma ingena ethempelini abantu ekade beyazi iminyaka yonke ihlale eduze kwethempeli bayibona isihambela. Usanibonani bazalwane? Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi abantu bonke bezwa amandla kaNkulunkulu, izinto uNkulunkulu azenzile nento uNkulunkulu ayenzile ngalo muntu ekade bembona isikhathi eside. Lithi iBhayibheli abaphathi bangaleso sikhathi baqasuka kakhulu, beqasulwa isenzo sikaJohane noPetro. Uma uyifunda-ke iqaleni kule chapter esikhuluma kuyona, lithi iBhayibheli babafaka entilongweni, babelindele ukuthi ngakusasa bakwazi ukudila nabo. Kukhona into eyenzakalayo ngesikhathi bebabambile. Lithi iBhayibheli benza iplan ukuthi siyokwenzani ngalabantu. Hallelujah. Lithi iBhayibheli kwiplan ababeyenza babenenkinga ukuthi i-problem ukuthi i-miracle abayenzile bayenze emehlweni abantu bonke babona. Lithi iBhayibheli bababiza, uma bebabiza kumavesi angenhla bababuza umbuzo ukuthi sitsheleni ukuthi le nto eniyenzile niyenze ngamaphi amandla. Ukube bekunesikhathi bekuzoke ngigxile kuleyo nto yamandla ukuthi ekusebenzeni kwethu nasekuphileni kwethu siphila ngamaphi amandla. Lithi iBhayibheli bathi sitsheleni ukuthi niwenze ngamaphi amandla, niyenze ngeliphi igama. Ngoba yinto into ebalulekile uma sesikholwa sisindisiwe sazi amandla esisebenza ngawo negama esisebenza ngalo. Hallelujah. Lithi iBhayibheli izinto eyayibacasule kakhulu kwakuwukuthi oPetro noJohane after le miracle eyenzakalile babekhuluma ngokuvuka kukaJesu. Bacasula ukuthi abafuni ukukhulunywa ngovuko lukaJesu, bathi le nto eniyenzile niyenze ngamaphi amandla. Imiyalezo ke yakhulunywa kulezi insuku ikhulunywa kakhulu kwagxila esiphambanweni. Abashumayeli bethu abathathu bagxile esiphambanweni. Hallelujah. Uthi okhuluma ngoLwesihlanu uthi indaba iqala ebuthini futhi indaba iphelele ebuthini. Awusanibonani bazalwane? Uthi indaba iqala ekuphekweni, iqala esihlahleni, iphinde futhi indaba iphelele khona. Uthi omunye belandela uthi kwake balengiswa abantwana. Hallelujah. Kwalengiswa abantwana okwabiza ukuthi uma wabo aphebeze konke okubadlayo khona futhi emthini. Ngoba lo muthi muhle futhi lo muthi mumbi. Hallelujah. Kukhona izinto engafunakala ukuthi ziye esiphambanweni, kukhona futhi ekufunakalayo ukuthi ziye esiphambanweni. Uthi uJesu ngolunye usuku uma umuntu ethanda ukungilandela makathabathe isiphambano sakhe angilandele, ngoba sonke njengoba sidla sinesiphambano sethu.
Hallelujah. Uthi omunye mayekhuluma uthi lihlaki nelethi iphasika. Ngithanda mayeqedela ngokuthi elikaKristu. Amen. Akupheleli nje ukuthi lihlakiwe nelethi iphasika, kodwa indaba iphelela ukuthi elikaKristu. Hayi bazalwane, amandla sisebenza ngawo kubalulekile ukuthi siwazi amandla sisebenza ngawo. Singathi sikholwa sisindisiwe sibheka amanye amandla asebenzayo emnyama. Uyazi yini ukuthi njengoba begcwele nibangaka nitheshaye kukhona obuzayo ngaphandle ukuthi njengoba begcwele kanjena nje akhe uMalunga wenza ngani? Ngoba abantu bayamngabaza uNkulunkulu noma sebekholwa. Uma umuntu okholwayo enzakalelwa izinto ezinhle kubuza thina esikholwayo sithi wenza ngani? Hayi, amandla sisebenza ngawo. Amandla atholakala esiphambanweni. Hallelujah. Hallelujah. Elithi iBhayibheli lisi lesiphambano livubula kwababhubhayo. Isi lesiphambano. Uthe omunye ekhuluma la wathi Malunga make sure mawulanda abantu beza la bezoshumayela abantu abakhuluma ngesiphambano. Indaba yethi phela esiphambanweni bazalwane. Amandla sisebenza ngawo, amandla sesiphambanweni. Ingakho masesikholwa singathatha abantwana bethu siyobashisela impela. Ngoba thina sithemba amandla esiphambano. Awu haleluya bazalwane. Sithemba amandla esiphambano. Eliphe ligama enisebenze ngalo na. Bathi bona ngaze nibuze yini ukuthi ngoba ngibonile lo muntu owenzakalelo kumangaliso nami ugida nani lapha phakathi kwenu. Ngiyacela bazalwane masegoduka nifunde kahle le ndaba ngoba ngisenaso isikhathi sokukhuluma ngayo, isikhathi sangaseka befanele siqedela ngo-12 seshayini. Kodwa lithi iBhayibheli bathi igama esisebenze ngalo igama likaKristu Jesu waseNazaretha lo enambethelayo. Angisazi isibindi uPetru akhuluma ngaso la ngoba utshela bona amaJuda kumele uqobo labo uthi yilo enambethelayo. Awu haleluya bazalwane. Lithi iBhayibheli abona lamadoda uthi hayi kube lamadoda lawo ngoba lithi iBhayibheli bathe mabe babuka bathi cha labantu siyabazi abantu abangafundile. OPetru noJohane abafundile kodwa ukuhlakana abakhuluma ngawo bakuthatha. Hayi bazalwane, kuKristu Jesu kukhona ukuhlakana. Kunezinto wena ufundile noma ufundile okwazi ukuzenza ngegama likaJesu. Igama likaJesu lisithatha lisibeke endaweni eziphakemeyo, ayibheke imfundo yomuntu. Igama likaJesu namandla esiphambano. Lithi iBhayibheli bababizi babancenga bathi hayi ke sifuna ukudedela manje kodwa sisizeni into eyodwa. Uma nihamba la ningaphinde nikhulume ngayo igama likaJesu. Maniphuma la ningakelinge niphinde nikhulume ngegama likaJesu. Yilapho-ke la esifunda khona awuphinde futhi sithembile. Ningalinge nikhulume ngegama likaJesu. Bakhuluma la mazwi base bebabiza babayela ngokuthi bangakhulumi bangafundisi nakanye ngegama likaJesu. Kepha oPetru noJohane baphendula bathi kubo, nqumani nina ukuba kulungile yini ebusweni bukaNkulunkulu ukulalela nina kuNkulunkulu. Akhethe nina ukuthi abusweni bukaNkulunkulu yikona right ukuthi silalele nina abantu baphathi bezwe kuNkulunkulu. Webazalwana simlaleleni uNkulunkulu. Bazalwana uNkulunkulu uyalalelwa. Uma silalela uNkulunkulu siyohamba ibanga elide ekholweni, kodwa masilalela abantu ngoba siyazi isikhathi la even ivangeli eSouth Africa lizovaleka khona. Even ukukhuluma ngoJesu kuzovaleka khona. Kodwa thina asikuvuma. Kuthiwa bathi ngokuba thina asinakuyeka abasinakeka bazalwane ukukhuluma ngalokho esikubonile asinakeka nesikuzwile. Bazalwane asinakuyeka ukukhuluma ngalokho esikubonile nalokho esikuzwile. Uma sithi uJesu ophila kini uyisimanga, kubalulekile sitshela abantu ngoJesu. Indaba yokukholwa akufunakali iphelele ngathi, kodwa indaba yokukholwa ibiza ukukhutshwa kutshelwa abanye abantu ngoJesu. Amen. Namhlanje
sengivala ngiyachallenge nonke iqiniso lemsulwa sokhuma sonke la sithi iphasika belimnandi kodwa uthini ngokuphuka le ndaba kaJesu iphasika belimnandi impela kodwa uthini ngokutshela abantu ngoJesu iphasika belimnandi sigidile impela kodwa uthini ngokutshela abantu ngoJesu ngoba indaba yikho mayelana nomfundisi wakho indaba yikho mayelana nebandla lakho indaba inoKristu Jesu elenge esiphambanweni ngoba amanye amakhosi ake aphila afa kodwa yinye inkosi efile yavuka ethuneni layo uempty njengamanje uKristu Jesu. Why singeke sitshela abantu ngalo Jesu? Why sizothula singatshela abantu ngalo Jesu? Ngicela siphakameni singenyawo. Why sizothula? Ake uyivumele ukuthi angikuvuma ukuvalwa umlomo ngalo Jesu. Abantu bavala umlomo ngeindlela ezingafani. Omunye uvala umlomo ngokuthi angahlonishwa abantwana bakhe kubuka umphakathi. Kanti uSathane uvala umlomo wenzela ukuthi ungatsheli abantu ngalo Jesu ngoba unamahloni ngawe. Hayi bazalwane, noma abantwana bakho bangenzani, wena wenza konke okusemandleni akho ukufaka abantwana bakho emgqeni. Kodwa uma bephuma bona emgqeni, wena ungavumi. Ungavumi ukuthuliswa isitha sitshela abantu ngoJesu. Before ngithandaze nayi into engiyicelayo ebandleni lonke lakithi Fellowship Center International, from today siqale i-campaign ethi abantu woza kuJesu. Asiqale i-campaign from today ethi abantu woza kuJesu. Nikhona abazalwane? Amen. Ngicela ukuthi ungisize from now to move to another level. Make sure ukuthi at least enkonzweni usulethe at least abantu abawu-10. Hallelujah. At least abantu abawu-10. Zincane lezo sala. At least abantu abawu-10. Sizoza kuJesu ngoba asikuvuma noma izimo yithini webazalwane indaba yokulanda abantu akuyona abathize kuthiwa amavangeli kuphela. Indaba yokulanda abantu yethu thina sonke. Emsebenzini la osebenza khona fanele bazi ukuthi umuntu mayebakhona uthi uphethe ikhanda usukhona usumbeka izandla egameni likaJesu ngoba asikuvuma. Abantwana bethu ama-teenager wethu ngisho ey'koleni la afunda khona awakwazi ukubabeka abantu izandla egameni likaJesu ngoba asikuvuma. Woza kuJesu u6 months esinawo, u6 months esinawo. Senze isinqumo, senze isivumelwano. Bafundisi, ngicela nilandele emabhrentshini. Senze isinqumo, senze isivumelwano noNkulunkulu ukuthi at least 10 per person ozokuba lethiwe. Wena ulethe omunye namhlanje, ulethe omunye ngayela kodwa akumakushaya move to another level. Ubusubalethile abantu abawu-10. Enye into bazalwane masikhonze ebhrentshini kungathiwa nje makuthiwa ama-visit bese kuthiwa ama-visit awekho bese kuthiwa shayani izandla. Ishayelwane izandla. Ishayelwane izandla ngoba ama-visit afana abe khona every Sunday. Anikho namhlanje. Ama-visit kufanele silethe abantu kuJesu. Ngiyacela sivala amehlo baba egameni likaJesu. uNkulunkulu